ka khuale tuidu takte u chibai ule vo in diwali ni thiang hlim taka hian malsom na tam tak dong turin in zawa in du sakna ka hlana cheu kan brahma thu cha ro pui kan soi thinang khan he thu cha hian ina a soi tum chu eng hian kan nu na hlim na risel na le muingil na aron thlen thina kan thin lunga tangin ngai tu na sual te chu ne in ril ru tha le thin lung thiang hlim le be seina min pe thina ni mi nun thak thlenga be seina pe thin tu eng chu chibai ka bu ke diwali ni riat reng nan chuan he thu tluka ro pui hi om theilowang ke ma ni ya eng om hi khovela ti dar zawa a thazonga thlir turin zirtir na the dar le in mel mak na thria hi tuna hian khovel ram hun rang ranga hian diwali hi lom thin ani to a rampona ero india mi te chawin an lom thina anom na mun trawa hlim takin india an lo din ve thina ni thian du takte u khovela hian festival tourism hian mi hip theina riau hi aneya kanram hi country of festival ani awangin festival tourism atan hian abei om em ani chuwangin diwali ani emo onam ani emo pongal ani emo bihu ani emo hetiang kut pui kan nei zong te hi tidar zawin heminia tel tur hian state dang le ram dang mi te po isom war sau zelangu kan rama state te hi namrang rang culture rang nei te kan ni angin kut rang po engem bazat kan nei ani ram dang mi te hian heng te hi an lom ema chuwang chuan india mi ram chung le ram pona omte kan festival tourism hi promote tur hian kan tangkai thawani ti rethar le angu ka khole tuidu takte u man ki bat kalta khanin diwali pualin thil danglam takkan tiang kaloti to kha diwali hian kan zawai hian india ram mei chiate thil ti theina le hlotlin na te hi icho moyang uti in kalo soi to a chumi nu loka chuan social media chiar sen rual lawa tam thonthuro pui tak kan ron post chuai mai ani kha chungzinga pakhat karon share anga warangala kodipaka ramesh chuan nemo apa anu chu achakna hani thu aziaka kumsang khan zakwa somkwa apai na boral san nuin anu hian an u naw mi pa hlir panga te chu atul pui thaka tuna chuan an zawain na thatak tak nein an ding chuak to ani kanu hi kapathian ania india meichia india lakshmi dik takani aron ti ani ramesh ji inu chu chibe ka buke chutiang bokin twitter te po kan ram meichia re chakna le thil ti theina le choi moi tla kan ni zia thu te tam tak kan dong bokani lo chiar ve thaula in riat te lo share ve turin ka som chewani india chuan kan nu te zong thinlung takin chibe ya buk chewani ka khuale tuidu takte u november ni som pani sangni som pukwa a hian shri guru nanak dev ji a prakash utsav voi zanga som nga na chu khovel puma lom mani dona guru nanak dev ji hi india mai ni lovin khovel puma po riat ani achungchang hi soidonila episode eng mozat ade nge yang vancouver le terana guruwar gatlo trumte khan ka thei hil thei to ngai lowang guru nanak dev ji hian angai poimo ber chu mani masial mielova midang te ta na rong bol hi ani nam indriam na te hi adu lowa ado char boka ahun laya zinkol na saber pol ani ome akalna pianga amizia neloma in ngai tlom na le a thatna wang te chuan mi a ne thei zela sakhwana chungchanga po muntam taka azin kual thina chu udasi antia indu sakna le intluklan na thu cha chu mun rang ram ranga the dar turin awa kual thina ni anuna tanga zir tur tam takle athu cha te hi he hun lo thleng tura hian kan thinlunga ivong rengangu guru nanak dev ji chu kun chungin chibe ka buk le ka unau du takte u october ni somthum pakhat hi in riat rang ga be sei heni hi india mi te kanin pum khat thei nana malatu ruai turo pui tak india iron man sadar vallabhbhai patel pian chamania sadar vallabhbhai patel hian rammi zong kanin pum khat thei nan mi pui te bula thu in an har sat na te asoi pui thina thu hote alang po uluk takin gun takin nangai thla thina ni man of detail te po anti hialani leadership quality anei that mai ba ka planning le sipe pol kai ruai thiam na le ram phriat na hanei tha em boka ram chunga khoi muna po har sa na thleng se a en liam lova ram in pum khat na turani phochuan malawa thina ni kumsa khat zakua somli pasaria india trender ani po khan
Lakshadweep anga munte takle moi takpo ramdang mi na han lak lo nan malavatin India flag atar ngalani kha tuna chuan heram hian India thanlen zel nan na satakin tranpuin malameka zinmi te hip thei tak tourist destination thatak halani zelani ka khuale tuidu takteu October ni somthum pakhat sang ni som pariat khan Sardar Vallabhbhai Patel riat reng nan Statue of Unity kha ramle khovel te nena hlanania hei hi khovela limlian bernin America Statue of Liberty in alet ni in sang zok hialani hei hi India mi te chuan kan loma kan chuang tak ka zetani hemi en turian ni tinalo bera mi sangria janga vel an ron kal thrinani he hmuna hian Sardar Vallabhbhai Patel la thu chale asul nu te tarlanani mai baka amuna hian cactus garden butterfly garden jungle safari children nutrition park actor nursery le thil chi rang tam tak te po da zelania hei hian amuna cheng te tan sumnak lu na thatak pasiam mek bokani zinve wak te tan omna le ha cholna turin heng thingtlang khuwa a ina te hian homestay facility da mek ani boka ami cheng te po professional training pek mek ani bokani hemuna hian dragon fruit te po an chingtan mek to a hlotling ngei turin du sakna ka hlan bokani tuna hian Time magazine po hian khovela tourist destination poimo zual athlan zazinga hian Statue of Unity po hi mun poimo taka handa nge ani ramchung economic development hi nasatakin athang mek zela kangen du cheu chu zintura hun in siama piang ten India tourist destination atlem bera som pangatal tloila kan kalna pianga riak theu zelangu October ni somthum pakhat hi kumsang ni sompalia tangkhan National Unity Day atan kan man thinangin kumtin Run for Unity kan pangthina adu apiang te hinlungrual takin kan tlan ho thina ni kan zawain kumina po hian tlan turin in puacha ila hei hian kan in lungrual na en tirbaka kan thrisel na ta na tho em bokani ka khuale tuidu takteu October ni somthum pakhat ni ya tho hian kan ex prime minister P Indira Gandhi po kha thla alonia khami tum khan rampum kan nguya athlabar em ani kha vinia hian ama zana chibai kabu kani ka khuale tuidu takteu tuna hian muntina tanga ka thungai thlak thin poimo tak mai chu faina hi ani voina hian faina hi thupuya mangin mimal tin in tin wantlang tin le khorang rang te po hian tran kan lana sa ti ka riat hian mintilom tak setani ma se thil poimo tak kan riat le ngai tu atana ka du chu hei hi ani khovela indona mun sang ber temperature po -50 to 60 degrees Celsius ni trin boruaka oxygen po du khop omlo hetiang mun khir tak kara po ram veng hima ram tana thok kan sipai huai sente kan chuang mani ti hi ka soidu ani anom na hi avo awangin thil po atroi har thina bolho paile tiral po har ani glacier le ache vel ram atanga bolho ton za som thumaya tam then fai chu hau tak via wang hemi hmuna hian ibex le brown bear angram sa te an cheng boka he hmuna hian Siachen glacier hi luile tui thiang hlim lo chu na hmun ania helai hmun hi ti thiang hlim ani chuan anuaya cheng ten tui thiang hlim an nei pha don ani hei baka hian nubra le shiok luite po aom bokani ka khuale tuidu takteu kut hian mitin tetan phurna le hlimna thar aron kengtel thina Diwali a phei chuan thil tharte thomna tharte kan leina sa thina ni tual chunga kan thil siam te hi leiram ram turin ka cha to thin chewa kan mamo thil kan venga om chuan amun puilam pan ram kher lowila kan tual chung thil siam kan ngai hluta kan manwar so chuan Gandhi 150 kha ama in choimoi alo ni zel donani mani ram thar chuak kan ngai hluta kan lei thin chuan Mahatma Gandhi a mathlir le besena te kan lo ti hlotling zel don alo ni in zawain Diwali ni hlim taka mangtheu turin du sakna ka hlan non chewa heminia hian halpuate kan hal thina bitin te inti sualna laka in veng turin ka cha du bok chewani he ni hlimom takhi chungkuale mal tin ten film khur takle hlim taka mang turin du sakna ka hlana cheu happy Diwali kalome